Verovatno ste videli ovu sliku ranije. Trojica od najvećih fudbalskih umova ikada koji su zajedno u isto vreme lutali svetim hodnicima Barcelone. Ova slika je iz 1996. godine kada je Luis Enrique iz Real Madrida prešao u Barcelonu kako bi se u veznom redu pridružio kapitenu tima Pepu Guardioli. Jose Mourinho se takođe iste godine pridružio Barceloni kao prevodilac novog trenera Bobija Robsona. Trojica su zajedno provela 3 sezone u Barceloni i logično imali su veoma uspešan period. Ali ono što je usledilo je još posebnije. Sva trojica su postali veliki treneri. Dvojica Barcelone i jedan Real Madrida. Pep je svoju prvu tripletu sa Barcelonom osvojio 2009. godine. Godinu dana kasnije, Jose ga ispratio osvojivši tripletu sa Interom, pobedivši upravo Guardiolu na putu ka tituli Lige šampiona. Enrique je svoju prvu tripletu sa Barcelonom osvojio 2015. takođe pobedivši Guardiolu koji je ovoga puta trenirao Bayern. Pep je zatim preuzeo Manchester City i sa njima osvojio tripletu 2023. godine. Da bi 2 godine kasnije Luis Enrique osvojio svoju drugu tripletu, ovoga puta sa Paris Saint-Germainom, ponovo pobedivši Pepa na putu ka Ligi šampiona. Ko je najbolji trener od ove trojice? Guardiola, Mourinho ili Enrique? Pišite u komentarima ispod, a za još fudbalske zanimljivosti zapratite Loptački.